Imaynayan llaqtamasikuna hatun napaykuyta marhayniyta chaskikuychis kay programaykichis unamba rimay wasi hallarinqaña kunanmanta pacha ancha kusikuywan ñuqaykupas kaypi ñañaywan kashkayku hankunata kay miski runasimichikpi rimaykunaykupaq hankunaqa tapukushankischa imaymanataq ñuqayku kunan kaymanta rimasaqku ñuqayku munayku revitalizar, fortalecer y reivindicar nuestra lengua materna. Chaypaqmi ñuqayku kunan punchaw hankunawan kachkayku ñuqan kachkani ñañayki paniki urpi Camacho ñañay imaynayan ñaña turaykuna allin suka hankunapaq kachun ñuqan ñañachayki panichayki mayu wamaniri mariykamuchkayki ñuqayku lluqsirimuchkaniku kay unamba rimay wasimanta pacha hankunapaq hatun marhaykuyta chaskikuykichis hankuna amaya ñaña turaykuna qunqarisunchu kay michki rimas runa siminchista kallpalla umalla chaskirisunchik ñawpaqman puririchinapaq llapanchikmantaqa atisunmi. Ari ñañita risqayki hinariki ama penqakuspa ama manchakuspa rimananchis kay runasimichitaqa maypi kaqtinchispas llaqtakunapi kaqtinchikpas suyukunapi kaqtinchikpas allinta kallpanchakuspa riki sumaqta rimananchis kay runasiminchistaqa kay programanchis ñañita lluqsimushan añaychananchis riki hatun yachay wasi Micaela Bastidas paykunaraykun lluqsimunqa riki kay sumaq llank'aykuna paykuna ruwasqanman pacha imayna paykuna purichishan kay hatun yachay wasita chayta riki llapayan yachaqkuna hinallataq kaypi abanquino apurimeño peruano runakuna yacharinqa ñañita. Ari chaynan ñañallay. Ari ñañita hinallataq hallarisunña kay willakuykunan kay kushkan hankunapaq kay programayki unamba rimay wasi.